Bibliology, Doctrine of the Bible, Part-3, Apocrypha Tamanohan, Huizak Manirok eva non-canonical bizavrok, Amzugui Sui Techanai Nemani Yaglobo, Kaitini Kokne Yasagay Gosui Nazaya, Aboti bizavrok no Apocrypha. Apocrypha bizavrok kang busukdong, te abrokni mungrok tamo. Kang sibri tongo, abrokni mungrok ngkha. First Esdras, Second Esdras, Tobit, Judith, the Wisdom of Solomon, the Edition of Esther, Ecclesiasticus, First Maccabees, Second Maccabees, Baruch, the Songs of the Children, Story of Susanna, Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh. Kang Sibrui Apocrypha Bishop Rokno, Tamani Bagi inspired eva Kaitini Kokone Yasaki Nazaya Ang. Jesus Hakbai Thong Baheno, Te Sumaikatal Alambaks Hilangnai Rok Baheno, A Kang Sibrui Apocrypha Bishop ni Kokno Taishafano, Kaitini Kokone Kursalanya eva Kot Klailanya Sumaikatalo Baheno. Abro Hebrew Alambago Bukri, Sujakmani, BC, Sal, Jora, te Tairogbo, Haino Gotugia. Aruni Doctrine, te Frung Marogbo, Jaya, te Gotugia. Council of Laodicea, Tamra Doxitam Ediwo, Abono Kaitini Kokane, Yasagi Nalia. Jews Rokni Laibuma Sinai, Josephasbo, Abono Kaitini Kokane, Yasagi Nalia. Sinerok Borok Kaitini Chongjak Diari Rogia, Abu Ezra ni Yaglo silent period eva Kaitur Kebo by Koksaya Siring Tomazorose Suijago. Abuni Bagino Kang Sibri Apocrypha Bizaf Rokno Kaitini Kok eva inspired nei Goshui Yasagi Nazagya Ngo. Elambago Bebagi Kang Busuk Bizaptong. Elambago Bebagi Dok Sidok Bizaptongo. Elambakno Kak Busuke Bagzaka. Elambakno Kak Nike Bagzaka. Sumai Kasam, Te Sumai Katao. Sumai Kasamo Tamsi Chuku Bizaptongo. Sumai Kataloke Nuisisini Bizaf Tongo. Sumai Kasam Tamsi Chuku Bizabrokni Bishingobo. Te Kakburike Bagzakfika. Kerong Bizabrok. Law eba abono Pentateuchano, Yapang Bizapni Simi, Waini Sapima Jora, Kangba Bizap Kao, Laibuma Bizabrok, Historical Books, Joshua Nisimi Esther Bizap Jora, Kangsinai Bizap Kao, Kokborok Bizabrok, Poetical Books, Job Bizap Nisimi, Solomoni, Resapmung Bizap Jora, Kangba Bizap Kao. Diary Rokni Bizavrok, Prophecy Books, Jisaya Bizapni Simi, Malaki Bizap Zora, Kangsi Sini, Kao, Umorokni Bishangobote Kakni Ke, Bagzak Firo, Major Prophet, Jisaya Bizapni Simi, Daniel Bizap Zora, Bizap Kangba Kao, Minor Prophet, Hosea Nisimi, Malaki Bizap Zora, Bizap Kangsini Kao. Samai Katal, Nisisini, Bizabrokni Bishingo, Te Kakburike Bagzakfiro, Kotomakaham Bizabrok, Gospels, Mathai Kotomakaham Nismi, Johan Kotomakaham Bizabzora, Bizab Kangburi, Kao. Laibuma Bizab, History, Samung Bizab Kangsa, Kokten Bizabrok, Epistles, Rom Bizab Nismi, Judah Bizabzora, Kang Nichisa, Bizap Kao, Diary Bizap, Prophecy, Punukzakmani Bizap Kangsa. Elembak Sijakmani Asol Pulao,
tamo kok baikhe swijaka Hebrew, Aramaic, tei Greek kok baikhe swijago. Septuagint eba LXX tamono hun sinisi scholar rok baikhe Hebrew kok elambakni Greek kok baikhe translate eba kok sulai swijakmani no hono Septuagint eba LXX. Vulgate tamono hun Brira edi bisi heirogo Jerome baikhe Greek kok elambakni Latin kok baikhe translate eba kok sulai swijakmano hono Vulgate.